Ibasak nga ro din dito pakasaritaan ni Karen, ta dakay tuman nga mamati, iti man namay wenno mangkukulam, timang ted ti balakad para kini sender. Paman nga mangiganyo dati pakasaritaan na. Ngayon nakon irugi mga kasin, tapno no ti kasta makaadu tayo. Sagudayan nga ro ti surat ni Karen iti Cagayan a napauluan. Karma wenno kulam. Dear Kasing, sakbay man nga inak, ibingla iti pakasarita akasin yung kablawang kay man iti naragsak nga aldawyo di Tanemar's Studio. Nang runa king kangatimon dito nga magusgusto ak unay nga tingtingken na programa. Kasta pa kablawak, dagiti padak nga agbibuya nang runa ka dagiti sponsor show, ken dagiti agkakalaing nga mangted ti balakad. Naawis tiriknak nga mangiburay ti pakasarita ak ngamin kasin yung awan kumamot ti problema ken ni Oscar nga kaayan-ayat ko, taawanin ti sapulik ken kuana. Napaneknek akmaten nga napudno ti panagayat na kanyak. Saan unay nga nabisyo, aginumlaeng no ada okasyon. Nagagat, tapadak nga mga opisina dito yung syudad. Nadayaw pa'y, ken naasikaso kanyak nga nobya na. Ngamitilaeng kalabes, kalpasan nga inyam amunak iti pamilya na, dito'y ka nga kasla, kella at latan nga, kasla sa anak paten sigurado. No kayat ko nga ni Oscar ti agbalin nga katakunay-nay ko ititong palbiyag. Saan mi matpekid di nga pinano ti panagkalay sa mi, no dadumag at mapagsaritaan mi. Ngem, adda ti gundaway nga, kasla mabuti nga ni Oscar ti agbalin nga asawak to. Gabuta adda atap ko nga may sa aman na may wenno mangkukulam ti inana. Awamat ket di pamanegnek ko. Ngem saan pa nga ammo ni Oscar dati nga atap ko. Saan ko pa nga naibaga king kuana nga mabutbute nga iti inana. No kasano nga napasamak ti amin kasinyong kas di man nga rugyak ti amin. Oh, isaganam ka di amin ng dagiti gamit mo nga nasken nga isaganam. Awan mat ti amo ka nalipata kon. Sika nakaisagana akon. Ket into no bigat ti biyahetan. Umuna nga dumagas ta ijay balayyo, tayam amunak iti pamilyam, kalpasan na, intan tumat ijay balay, tayam amukan tumat iti pamilyak. Kasta nga agpaiso ti plano, ibagak tulatan kini mama nga, sa anak nga umyan ijay balay, gaputa umyanak ti ijay balayyo. Kat umanungot nga tamat ni mamam. Maawatan mo ni mama. Nabayag mo tin nga isistoryain ka kenkwana. Kat, syempre, excited mo't nga makamamukin ka. Ngem, maawatan naman siguro no, agtarus tanton ijay balayyo, tapno mamamok mo ti pamilyam. Nasayaat no kasta. Ibusen ta nga ro din ti in-order ta amakan. Itulnog kanton. Aywan gayam. Naistoryam kanyak idi nga. Saan nga buo ti pamilyam? Saan ka di? Nabayagan nga nagsina dagiti naganak kanyak. Ubingak pa idi, pinanawan na kami ni tatang. Ngamin, saan anya ka di tinaramid ni tatang mo. Ape nga pinanawan na kayo.
Ubi nga pa idi nga maamukon nga saan nga mapmapnek ni tatang iti may sa babae. Ha? Ang hindi ka madanagan sa anak nga kaskin ni tatang ko. Babaero man ni tatang ko. Ngem saan ko nga tinawid na Jekin Kwana. Sigurado ka ah. Oh, ada ka din nadamdamag mo nga aramid ko. Awan mat. Oh, lagayam. Sa anak ka babaero. Si kalaeng ti babae ti biyag ko, Karen. Oh, sige. Ibusen tangar dito in order tan. Kain to no bigat, masapat ang agbiyahe. Nga mapan ije lugar tayo. Maragsakan akmot barok. Tanakaumay ka dito inano mo nga balay me. Maragsakan akmot nga mamamu kayo, tita. Mama ko namlata mo ten nabayag mo ten nga agayan ayat ko kayo iti anak ko nga ni Karen. When nasurok makatawin min, angim italaeng nga makaawid kami dito lugar tayo, amo yumot nga busy kami ti trabaho mi di syudad. Maawatak day ta anak ko. Akat, maala, sapi ko ma-enjoy yu ti bakasyon nyo ita nga undas. Ije kami nga agtaro si Jay Balay mi, tita, ay mama, ay maawatak day ta barok. Mayat matap no amumot ni Karen ti pamilyam. Agyaman mama. Excited akmatan nga mangyam amo ni Karen iti pamilyak. Nangruna kini nanang ko. Tanabayag namatan nga namnamain nga ayam amok ken kuana ti kayan ayat ko. Alakat uray siya maragsakan akmat. Ang kaanon tumat nga amok ti agbalin nga abalayan ko. Dumteng tulata, mama. May isa. Ado ngamin ti pakakumikuman ni nanang ko ta. Kalpasan ti panagsina da ni tatang. Isunan ti nang isakad ti panagbiag mi nga 5 agkakabsat. Akit naanos nga rod ani nanang mo barok. Ison ti kaanusan para kanyak, mama. Agasem ta 5 kami awan ti inuray na nga suporta ni tatang para kada kami nga agkakabsat. Nilaeng nanang tinagpapabasa kada kami. Imbag ata, danalawa nga talon mi nga ipatpatalon na. Kasta aya. Iso nga nakaadal kami nga dakam nga talo nga inaunan. Dapat duwa nga pagadalim mi. Angem, da kami nga adda trabaho na nga agkakabsat. Da kami ti mangpapabasa kada ti duwa nga ading mi. Alakat responsable kamat gayam barok. Akat nagasat nga rod ti anak ko, takas king katinobyo na. Ay katwen mama, tanalay nga pili iti nobyo. Ay, alakat sapay kumaa. Takanayon nga kasta. Kat, anya nga rod ti plano yo. Ado ti plano mi, mama. Angem saan pa nga kadagitoy no, panpanunutin nyo, dati panagkalay sami. Agurnong kami pa ubing kayo mo't pa barok. Si Kakaren, pasnek mo tiyag trabaho, tapno ti kasta, alalisto kay nga makaornong, nasesaya at matlaang no agbinulig kayo iti amin na banag. When mama. Awan ti rumbi nga pagdanagam, Karen. Nasingpet ni mama, nanang ko. Basar iti panangis istoryam kanyak. Mamati ak nga nasingpet ni nanang mo. Angim siyempre, ang nervyosak latamot. Damo ka rin nga mamamu isuna. Awan ti pagdanagam, awan ti rumbi nga pagbutngam. No kasanot kinasayaat ni mamam, kasyemot kinasayaat ni nanang ko. Kaya nasayaat mo ti inisistoryak, yung pagbagaking kwa na, may papanking ka. When ata na, awan mo ti madingay pakpakitak king ka. Isungarod.
Sigurado nga excited din ni nanang ko. Kasama din, di kiti kakabsat ko. Kaya na dapat di kiti babasit nga kaanak ka. Iso na tililiwan ni nanang ko. Masaludsod ko man laeng, Oscar. Oo, tiyan niya. Sa dino ti ayan ni tatang mo, naku na nga nagsinada, kininanang mo, pinanawan na kayo, idibasit ka pa'y. Makitkitam ka di pala isuna? Kinagpaisuan na, nabayagan nga jak nakita ni tatang. Ngayon tinaudi nga damag ko, adala ang met isuna di lugar mi. Nabit ka numit pa nga nagsubli. Ken masaksakit ka no isuna. Masaksakit? Wen, ada ka no sakit na, jak mo. Jak maawatan, de istoryada kanya. Basta sipod ka no idi pinanawan na kami, masansan ka no mutlatan, ngagsaksakitan. No kasta awan ti pamilya na. Awan ka no, ta pinanawan mutla, dati babae nga nang isukatan na ken ni nanang ko. Ay, dati babae na, kulang, wen gayam. Dati babae na, dati nang isukatan na ken nanang ko. Kaya't ko nga amo ni tatang mo. Deta ko mamot ti mesa nga ibagaking ka. Nga saan nga gaputan nagsinada dagiti dadakkel ko. Ket nilaeng nanang ko nga nang padakkel ken nang pabasa kada kami ti amuking ka. Kaya't kapay ngayam amukin ni tatang ko. No kasta saan ka nga nagimulat? Guraw no sakit tinakam mo kini tatang mo? Uray no pinanawan na kayo, idi babasit kay pay? Saan? Taday ti insuro kada kami ni nanang. Ket uray ni nanang ko. Saan na pulos nga ginura ni tatang ko? Na, kunanakit di nga, maawatan na ni tatang ko, ta saanan nga naragsak kada kami. Saan kanon nga naragsak kini nanang? Oh? Asla okay lakin kwa na nga. Pinanawan na ni nanang mo? Pinanawan na kayo? Isumuti ko na nanang ko. No saan kanon nga naragsak ni tatang, palubusan na latan, tapno mabirukan na, ti pagragsakan na. Kasi ni nanang ko, kasi ti kinasingpet na. Saan na nga amot gumura? Uweno, saan na amo nga gimulat sakit tinakam? Nga day tamo tinasursuro mikan kwa na. Iso nga saan ko pulos nga ginura ni tatang? Iso nga rod nga kahit ka ngayam amuking kwa na. Taamak tulat ta isuna, uray anya ti mapaspasamak. Nagmayat man, nasingpet gayam ti pamilyayo. Nilaing tatang ti saan. Gaputa nagbabae isuna. Oh, naipag nabigat mo nanang. Ay, ada ka gaya mon, Oscar. Wenang, kadwak ni Karen. Ay, Karen, hello, anak ko, dumanong kayo. Si Kagayam, tis istoryain kanyak, ni Oscar nga anak ko. Si Kagayam de tinapintas nga nobya na. Hello, tita. Nanang latat iawag mo kanya ko. Ay, when mo't ngamin, mamat awag ko kini mamam. So rumbing na lang nga, nanang mo tiyawag mo kinanang kon. Naimbag nga bigat mo, nanang. Ay, umay kay dito eh. Ninamnamak nga talaga nga sumangput kayo, iso nga nagisagana ak itimakan. Nangan kay ka din. Tatay aldaw nanang, nangaldaw kami di balay da Karen. Di magas kami, napangkumat inmit ti parents ati pamilya na. Alawan. Akit, dahiti pang malimante nga rudan. Saan kay pengar nga mabisen? Saan pa'y mama? Ay, nanang. Madamdaman tulaeng nga nanang. Sige, agin na kay pengarod. At medyo adayo mo ti biyahe manibut iti lugar ni Karen. Kaya dito yung lugar tayo. Uy, nga rod nanang. Makabannog ti biyahe. Iso nga, agin na kang pailaan. Sige. Madamdam sumangpet tumutan. Di ti kakabsat mo. Kan di ti kaanakam. Kat, agin na kay pailaan. Inornos ko dati si Ledyo anak ko. Kastaya. Alakit agyaman nanang.
napintas dito yung lugar yun Oscar. Wen, presko ti angin. Ken makitam ti nalawang nga talon, ken digiti banbantay. Nagmayat. Makaayayo iti mata. Wen nga rod, saan nga kas iti syudad nga naggapuan ta. Nga iso ti ayan ti trabaho ta. Narigat pot kami nagsapol ti napintas nga trabaho ditoy. Saan nga kas iti syudad. Iso nga, ananusan latan Ti naasok nga syudad. Agim no pagpilyan dakla ko kasto nga lugar ti kahit ko nga pagyanan. Uray mo tsak presko ti angin. Makaayayo nga kitan ti nakagrigrin nga aglawlaw. Ken siguro kat saan ka nga may bibusan ti makan ditoy. Katuan sagana ditoy ti makan nang runa tinateng. Ken urit ti karkarnet adamot tartaraken mi at dapat taraken mi nga kalding, baka, manok. Mayat Anytime nga kayat yun agsidat manok, mabaling king agsida. Wen nang runag at mahilig ba't ni nanang agtaraken ti dingwen. Kat di kakabsat mo. Adamot trabaho dan. Dati duwa nga padak nga nakaradwaran, da trabaho dan. Dati may isa, da pamilyanan, at dapi may isang anak dan. Nasingpet nga paiso ni nanang mo Kan agasem ta isisunalhaing tinangisakad ti panagbiagyo nga limang agkakabsat. Wen nga rod. Ken saan na pulos nga ginura ti amayo, uri no pinanhawan na kayo, di babasit kay pay. Kasta nga talaga't kinasingpet ni nanang. Nakais-isem pay. Naglagaan ti riknak ken kuana. Talaga? Ket di nasayaat. Nalagaan mo ti riknak ken ni mamam. Ibagam laeng no. Kaya't mo nga mamam mo ni tatang ko. Intabiit pa siya rin ni Suna. Kaya't kumutin nga makita isuna. Sige. Intangarudan. Angem, ipakadam pela kininanang mo. Wala. Intangarudan nagpakadakin ko na. Hello ma. Wen, nasayaat mo ma. Nakadanon kami, nakapangan kami pa yun. Mapan kami jay ayan ni tatang na. Wen ma. Ay aday suna. Jak tumot ngayon nadanon ni Kevin itay. Sige. Sige, kasaritak na rod na ama. Hello, ading ko. Katawa kan tumot ngamin itay, nakabalbalug ka. Kuna ni mama nga, kaduam ka no digiti barkadam. Among ba't asumang petak? Nagtalinayad ka kumay ti balay Maala, baliwak to ti dumawas kami tulatan, sakbay kami nga agsubli di syudad. Wen, amo mo kumapay ni manong mo nga Oscar, nga nobyok. Ikang kanto ti kwartam, ayin to no. Sakbay kami nga agawid, iji syudad. Dumagas kami to di tatay, kang kantot kwartam. Ngayon, masapol nga dakantot balay, Wen, kunakmat king ka. Uy, agari ka man, api, ibagam nga agan nadakan, api, ibagam nga sa anak nga agar aramid ti dakas dito, yun sa anak agar aramid ti madi. Anya nga man namay? Kulam? Tila ibagbagam si ka Kevin. Mamat pati kamat kadagita. Dito'y lugar da Oscar? Ado ti man namay dito'y kunam? Oy, tila da nga mangmangig mong istorya Tala ka man, saan ko ititi kwartam? Sana katawaan.
Ala, jak ititid ti kwartam. Ken may sa, nasing petak met, awan met ti madingar aramida. Iso nga no pudno man nga daman na may, sa andak nga tamayon, tawan ti madingar aramida. Malawin, sige. Ay, nagloko dito nga. Wanen. Hello ma. Nagloko dito nga ading ko. But nga nakit din. Iso nga rod. Isupay binutbuteng ko mat nga jak ititid ti kwartana no angaw-angawin na. Nasayaat ma. Nasingpet ti mama nanang ni Oscar. Alawin nga rod nang. Ay ma. Bye. Si kakadingag preso daytan, Oscar Barak. Siya ngagpaisutang. Kadwak ni Karen nga kayan ayat ko. Itilaeng bigat nga nakadanon kami, nakaawid kami dito yung lugar tayo. Katsiga, kumusta ka mo tentang? Kastoy latamod Barak. Ay, ureno ka na yun ang agsakay. Silsilpuan latamot ni Apo Diyos. Tibiyag ko, uray naman nagbasulak. Amangan mo't kami nagbisbisyo kayo, tatang. Ay, uminumaklasang kabasait, Baraw. Napiyalang mapukaw ti saksakit ti bagay. Saan ka di nga dadang ako maro nga sumakit? No agbisyo kayo. Nimbagngal daw yo, tito. Nimbagngal daw mo mo't balasang ko. Alam, napintas gayam ti kaayat-ayat ti anak ko nga ni Oscar. Agyaman na, tito. Pasensya kayo na nawara diti barong-barong nga balay ko. Banyo tatang tano makasubliak to di syudad. Pauitang kayo ti pagpatarimaan nyo deti balayo. Marmar po og samatan. Kagyaman na kabaraw. Uri saanin da. Amang ano saan ton nga bumayag tibiyag ko. Ha? Saan kayo ngagsauti ka sa tatang? Amok nga dakkel tinaramidan nyo nga bidot. Ti panang panaw yo kada kami. Nga babasit kami pa nga kakabsat. Sa anak pulos nga nagimulat ti guraw no sakit tinakim keng katatang. Amum day ta. Takas ti parang padakkel ni nanang kada kami nga kakabsat. Uri no kasi tinaramid mo. Kaya't mi nga umatidog pa'y tibiyagyo. Kaya't mi nga maimbagang kayo, tatang. Iso nga tulungan da ka. Uri siyak mo tito. Tulungak met ni Oscar. Mang tidak tumit ti para agas yo. Agyaman ak ano kasta. Api, anyat kinuha dita kudilyo, tito. Nabayag da ito yan. Nabayagan nga. Ato ti agtubtubo iti kudil ko nga jak maawatan jak may ladawan no anya dagitoy. Sipod idi pimanawak. Kit pinanawak ti pamilya. Nangrugi moten ti panagsaksakit ko. Aging nga pinanawan nakmet ti babae nga nang isukatak iti inada. Alang rutang. Anusan nyo lang dati itin ko akwarta kada kayo. Gatang nyo ti kanin nyo. Tayin to no makasubliak di syudad. Pawitan kayo to tinayon na. Agyaman nakabaraw, Oscar. Uray do, dakal ti basol ko kada kayo. Sandak pulos nga ginura.
Ah, Um, iya lang kay ti danumyo, tito. ah, ah, sa dino ti ayan ni Oscar balasang ko. Napanagsada iti tricycle, iji highway, tito. Nagbatyak la ta dito yan, ta. Nadagsin ngamin dati kargami. Ay, kastaya. Ay, ano sa nyo dito maitid ko ang tal-talo piraso, talo bukal nga kalog. Maka, makaramraman na nakaroon ti kalog, tito. Kayso nga, eh, nagpaulyak yun ni Oscar. Alawan, ay, naamamum ka din ti ina ni Oscar. Awan dito. Uh, nasayaat ni Nanang. Ah, nanang. Imbaga na ngamin nga Nanang tiyawag ko kinkwana. Ay, kastaya. Ah, dahil laing ti maibagak ka, balasan ko. Saan naktung atultuladen? Ha? Saan kanto agar aramid iti made? Ini Oscar ta amangan no. Anya ti kayo asawan tito? Amangan no maitulad ka kanyak. Ha? Amangan no balsen na kamot ti ina ni Oscar. Tito? Anya ti kayo asawan? Di kayo maawatan. Patsik nga ti mapaspasabak kanyak. Patsik nga ti managsaksakit ko kalpasan nga pinanawak ida nga giina. Ket aramid ti dati nga asawa. Ni Nanang? Awen, ninanang yung Greta. Anya? Kasan ako mga aramid na? Dito pa nagsaksakit yo, tatang. Tito. Ah, aramid na kunak. Gapu tapat check. Nga gapu itigura na kanyak. Binalis na babayan iti panangkulam na kanyak. Anya? Awen, mangkukulam dahi nga Greta. Nasaya at laeng ti pakpakita na ka. Ang emiti unig na, gurguraan na kagayaman. Kat kastoy tinaramid na kanyak. Ala. Baka mat no saan nga pudno ti bagbagayo. Baka mat no saan nga pudno deta nga. Pudno. Amuti kaaduan niti lugar mi. Nga kinulamnak ni Greta. Ang inawat ko mata. Basol ko mat kan talagang adamot na dagsan nga bigdot ko. Iso nga, inaklon kong tigasat ko. Nga kastuyak lata nagnanayonin. Nga agsaksagitak to lata naging nga. Aging nga. Aging nga mapukaw ko ti angis ko. Ket mabayadak ti amin nga basol ko. Ken di Greta. Ken kadagiti anak mi. Karen, intan, ada tricycle. Tang, ingkamipay. Ingkamipay, tito. Alawe, nagananat kayo anak ko. Ay, talaga nga makaramraman ng katkalugan niya. Imbagta malagip ko palat umuli ti kayo ti nyog, uno kalog. Kwa. Api nga kasla, mabutbuteng tilangam, Karen. Ha? Saan mo't Inta nga Ruden. Sige. Inta nga Ruden. Kahit agur-urayan ni Nanang iti balay.
Adda kami nang. Dati ito'y salas. Ay, adda kay kayong dita. Ket, kumusta ti pagnayo? Okay lang nang. Oh, hala. Anya ita tararamidin nyo nanang? Kwa. Dadaitek dati munmunye ka ni teka anak ka ma. Napigis manen. Ay na. Kasano ket tilada ko tilada mo't nga raramidin na ibakal-bakal na kada pag guyud-guyudin na. Iso nga napisang man dito ananan. Iso nga dadaitek manen na. Oh. Oh. Karen. Api nga kasla mabutbutang man ng tilangam. Kwa. Kanayon ka din nga agdadait ni nanang mo iti munmunyeka. Ha? Diyan ka mo. Siguro no madadaal ti munmunyeka ti kaanakak. Kaya iso ti mang dait. Apay. Ay, awan. Intan iti silid. Tagi na natan. Sige. Nang, kami niti silid mi. Tagi na kami. Alawan, barok. Diyos ko. Sa bali ti kayo ipapanan na ti. Tinakita kiti nga raramidin ni nanang. Iti makita ka nakigamit ti dali-dali. Ti nga, adamo ti gigaman na nga. Dagom kan panait. Ay, Diyos ko. Kanya dito nga mapanpanunot ko. Iti damo. Ibaga ni tito nga. Kinulam ka nun ni nanang isuna. Sakit ita. Makitak ni nanang na nakaingim ti dali-dali kan dagom. Diyos ko. Pudnon samot ti bagbagada. Pudnon samot nga man namay ti ina tinubiyok. Naglamiis ti danom. Nagmayat tagdigos. Kuray na kas ti nga rabii. Din siyempre, tapno ng bangluak. Nabangluta. Saan ka di, Karen? Oh. Api kasla sa bali ti panpanunutan. Kasla da naunig nga panpanunutan. Siya? Kasino kumapay. Kadata mo lang tada dito silid. Pasensya kan Oscar. Panpanunutim siguro di balayo. Sana balit dumagas tan tumut sakbetan tong agsubli di syudad. Uwan matkit di. Ag-relax ka lang. Italaing manan nga agbakasyon tay tinabayag. O manual daw mat ka makarelax ta. Saan na puro trabaho di raramidin ta. Enjoyan ta ti kadata ditoy. Nagro agad ni. Into no bigat. Intan pagpaspasyar. Sige. I love you so much, Karen. Oh, di mo ka din ang iktimbagak? Ay, ulitin man? Ay, kung nagtupay sa bali ti pampanunutan. Unak, I love you so much, Karen. I love you so much too, Oscar. Sa wali lang mo na data iti lugar mi. Anya ti kahit mo sawen. Okay, amumlata na. Agdumalaeng dati ada mapasamak ka data jay syudad.
numapantag check-in. Kaysa deti adata mismo diti lugar mi. Diti silid ko. Diti silid nga di makalak. Diti balay. Nga di makalak. Ando ti nakalalagip unay nga napasamak diti nga balay. Ket kayat ko mangbuutan to mati adu nga memories dito eh. Ha? Amom ka di nga si kapelaeng ti babae nga inyawid ko dito eh. Sika ti umuna kan maudi. Oscar. Gaputa si kalaeng ti babae nga kayat ko nga balin nga katakunay na iti tong palbiyag ko. Kastamat kanya, Oscar. Agidata nga ruten. Tabaring no makaaduta, Karen. Sige. Aray! Abay! Aray ko! Adalang tudok ti likod ko. Anya? Aray ko! Nagsakit! Ala, Diyos ko! Matamtamayak samot. Anya? Anya ni Bangam? Ay, awan. Apo nagsakit. Sa dino tinasakit? Iti bukot ko. Tilikod ko. Anda na to. Anda nang tudok kanyak. Kasla. Natadam nga banag. Agri ka man? Ay. Kwa? Ay, deto. Ay na. Anya dayta? Dete ay ayam te kaanakak. Adagayam dito katre. May siguro man nagay-ayam dito yun. Pasensya kan Diyak man nakita itayan. Kitak man. Dito ni. Dito plastic ay ayam na nga. Nagtarid namin dito ni. Iso siguro na idaam. Kitak man. Sina tinatudok. Dito eh. Ala. Apro-apro saklatan. Tapos no, saan nga nasakit. Diyos ko. Nasakit ka di pa eh? Saan unay yan? Adada nga mapukaw ton di sakit na, no? Noan niya? No agkak? Nasakit ka di pa eh? Saanan? O kung nagtupay, makaagas talaga di kiti agak ko. Sa dino pa'y tinasakit king ka? Nasakit ka di dagi di bibig mo? Amon to eh. Pukawik ti sakit na. Nasakit ka dito tingad mo? Saan mat? Aray! Apin ang kinidil mo titingad ko. Tapno agsakit. Tapno agkak. Tapno mapukaw di sakit na. Ay, nagloko ka na ya. Saan mag nasakit ako nam di saktak sa akong to agkan. Tapno maagasan. Loko-loko ka talaga. Ala sige, bagak malaingan. Nasakit ti buo nga bagi. Anya? O di agkak ti buo nga bagi. Sige nga talaga, Oscar. Di barukong mo na nasakit. Di tati ka sasakitan iso nga ibay-bayag mo dita. Amok mat nga kay ayom nga ammalak agkak deti duwa nga pasas mo. Nasakit ka di pa eh? Dapat nasakit? Ang dapat sa dino ba eh? Siyempre nasakit dito sugat nga saan nga aglalaing. Kiwa na. Amok ti ayan na dayta. Amok ti ayan dito sugat mo nga di pulos agim imbag. Ala, agkayang ka nga ro din. Tapukawig ti sakit nan. Deta nga sugat nga di pulos agim bag. Amok mat nga kay ayong kat. Oscar. Abay. Ano day chay? Ay, dada. Asulaan nga makaaram.
Anya, nagbutang matan ditang aso. Kasta ka di no makaaram ti aso. Kasta ti aso diti lugar mi. Saan ka nga mabutang aso laing dayta. Makaaram laing mat akas ka data. Ala ituloy ko nga rod, ti mangagas ka dati sugat ka di pulos aglalaeng. Sa mula tangay kaskaso yatang ason. Oh, nakaragrag sa kaglaunay. Karen, kasabi ko matagda na yun to ti kinaragsak ta. Saan to kung mga agbali ti kinabara ti langin-langin ta. Ti kinaragsak ta. Sabi ko Oscar, Karen, mabuting ka manin. Kasta nga talaga ti aso dito yami, no sandang may ipapas ti aram da. Saan nga kas kadata nga, na ipapastan. Ang imno kayat mundo pa agpamindo nga rikos ta. Ang aginanaaklaeng. Sige. Api nga kasla mabutbuting manin tilangam. Kadi, maturog talata nga ro din. Jack pulos makaturog. Naimas si turog ni Oscar. Ang imsyak. Kalpasan iti pa nagpapas mitragsak. Jack maalat iturog ko. Tadimot mapukaw iti panunot ko deti imbaga ti aman ni Oscar. Napudno ti kunana nga manamay ti ina ti kaayan-ayat ko. Nakabutbuting manaya. Ang mga no da may pakitak nga madi. Ang mga no daguraan na kanyak kat aramidin namat kanyak tinaramin na iti ama ti ama tinubyok. Ay na. Anya nga tati oras yan. Ni agalas 4 gayan ti parbangonan. Maturog ak tulangin into no aldaw. Into nalawag. Baring no may turog kunto. Inak man pailaing di tarwar tagkape akman. Sipnat. Ayan, ti switch ti silaw diti kusina iya. Dito isa. Dito nga talaga. Ay, Diyos ko! Ay, si Kagayam, balasan ko. Nanang? Nagsapakan nga nakarieng, anak ko. Anya tiraramidin nyo dito kusina, nanang. Api, nakasipsip nga dadakay dito Anya dito igam yun, nanang. Ay, kwa, diyak namin makaturog. Nasapak ka nagreeng. Alas 2 pailaang nakariing ako. Sa anak po't makaturugan. Kat, kwa, naggabgapok di talikod na panak ng ruot. Anya? Nasipngat pa'y nanang napangkay ng ruot? Sinapa kun Diyak tumasangoy ton bigatan. Anan nyo dahi ruot, nanang? Ang arak. Agas ko dayto. Anya? Ang rin nyo? Ruot ba? Dagiti kaiwarang nga ruot na ito, nanang. Won, adot maagasan na dayto nga ruot. Ang rik no kwa dayto, sa anak mo't nga mabalin nga agkape. Dayto yun, akas na ti pan nakakape kon.
Tano maanger ko, isutin inumag, dati nagangarak. Day nagpabure ka, kasjay. Anya? Api nga mabuting ka anak ko. Nakigtutak nga ron nanang. Jakbat namnamaan nga dakay dito kusina nga nakasipsip nga nakaigim kay tiruot. Anya nga minti aramidam kan nagsapakan. Ko amin. Jak amin nakaturong nanang. Umayak ko magkape. So nga nakigtutak iti makita kayo. Kastaya. Alawon, nga ron. Nakaidadanga ko. No kayat mo, urayam dati ang arak, tayo sumatik inumam. Saan nanang? Awa mo tayo diti marikrik na kasaksakit ko. Sige, makaamu ka. Kita umlatan ti kape di tanta makaamu ka agtemplan ang balasan ko. Madamdamalayan nga nanang, agsubliak latan iti silid mi. Ay, alawag nga raw. Ay, Diyos ko. Waks taon itibutin ko. Api nga kas ting oras na nakasapsapa, mangruot. Ay, nakiktutak na talaga. Awa mo tinervyos ko tikunak. Ni maadaanak sa mo tinervyos dito eh. Diyos ko, ay. Sa paintan ti agawin. Ito nung pala bigat ti sublita di syudad. Intala ta di balay min, taumyan ta di. Sigurado ka? Saan ka di nga? Kaya't mo nga, saan ito no? Agawin talatan. Anya ka diti mapaspasamak king kakaren. Api nga kasla mabutbutin ka. Adda ka di, basta, mamiss ko lang ni mama. Kandi ni ading ko nga Kevin, malagip mo, hindi napanta di magas, naira na nga wan isuna. Kat, kulkulitan na karod ka, saan ko nga naitid dati, promise ko nga, itid ko nga kwartana. Iso nga intalat taitan. Unang namnamain ni nanang nga, may sang rabi itapengom yan dito eh. Itati plano nga mapapani di kampusan to. Bisitahin tayo, digit kabagyan mi nga natay. Nilulong ken lulang ko. Intalatan, dumagasin, datalatan. Sa tanto agdiretso nga agawid di balay mi. Ha? Sigurado ka? Wen, pang-asim, intan. Agpud nung kamang kanyak. Adda ka di pagbutbut ngam? Adda ka di saan mo nga ibagbaga kanyak? Karen, awan. Di dyan lang nga talaga, mamiss ko ni ading ko, mamiss ko ni mama. Kahit ko nga, ag-stay tamot ti mesa nga rabi ije, Tapos saan mat nga agpauyo ni mama, bakit no saan nalay bagbaga, bakit ibagbaga na, bakit no ibaga na nga, di dalang mat imyan dito, ore na minsan nga malam, minsan nga rabi good. Sige. Awan di problema kanyak. No anya ti kunam, iso. Alang rod. Nakasagana, actually nakasagana akti gamit ko. Awan mo ti, api kas na ti matam. Api nga nagdakkel ti eyebags mo. Di kan sabat naturog. Aman, yung sang kabasit lang. Ay na. No panunutem deti aso. Deti nang mga saan nga day chay? Basta. Ang iso ko nakmet, awan ti kabuting ko. Mamiss ko lang ni mama. Api nga di ka nakaturturog. Diyak mo, baka sa anak lang nga nasanay nga maturog iti sa bali nga balay. Sigud ba't nga maturog ta iti hotel o no motel? No mapantag check-in iti syudad. Basta, sa bali laang dito eh. Intamot padasin ti maturog iti balay mi, iti lugar mi. Sige, ang iminak pala or kasarita ni nanang. Ha? Siyempre, namnamain na ngamin ka. Kahit nakanupay nga paramanan na kay tiluto na nga tinulang nga native nga manok. Nga masagpawan ti rangaw ti sili. Nagpaiswan na, narukruk na pa itay bigatan. Ha? Diyan ka mo Samot kit di nga kasi ni nanang agpauyo, no agsakit tinakam na. Na Diyos ko.
Siyempre, namnamain na nga, may isang arabi itapay dito eh. Makagura nga ta ni nanang mo kanyak? Ha? Saan? Ka- Saan na nga mo't gumura ni nanang? Saan na nga mo agimula ti sakit tinakam? Baga keng kwa na, maawatan na. Nasingpot ni nanang ko, Karen, awan ti pagdanagam. Ha? Singpot ka di Dayjay. No kinulam naman ni tatang mo. Anya? Awan. Anya nga taya? Ag-decide ka. Ag-stay tapay ti mesang arabi dito, no? Alam, sige nga Ruth, bakakit no agpauyo ni nanang mo? Ag-stay tapay nga Ruth ti mesang arabi Ha? Saan? Saan agpauyo ni nanang? Bayam da nakasarita. Ay, saanin? Anya nga talaga? Saan latagaya mo? Ag-stay talata dito yun. Sigurado ka? Win. Bayam na ni nanang mo. Bakakit no, maditrik nana no, narukrok na gaya mo, dati native nga manok sa ibagam nga agawit ti balay mi. Sige. Man nakaawat mat kid din ni nanang nung nagbabawi kan akad di okay lang mat kanyak. Uwin sa alatan. Lipatim lata timbagakon, Oscar. Angim mabalin ka di nga intag paspasyar. Jay Ili. Una sa din naman nga mabalin pagpasyaran dito eh. Ay kat dito'y lang aglawlawagat adot pagpasyaran. Saan madayuta? Hindi jay pandakasentro dito'y Iliyo. Una saan? Asidig ka diti baybay dito eh. Medyo. Intay iti igid ti baybay. Intan. Kayat ko nga mapantay iti igid ti baybay, Oscar. Inananusak nga rod kasi nyong iti mahisapay nga aldaw, ure no agdadanagak, mabutbutengak. Saan nagidi nga mamati iti mannamay, wenno mangkukulam. Ngem kalpasan nga nakasaritak ti ama ti nobyok, kalpasan nga nakitak amismo ti kasasaad na. Nga jak maawatan no anya nga talaga ti sakit na. Tano makita yula kumakasin yung ado digiti agtubtubo nga tiltilaad da nga nagbubukal walo bimsog yan ti kudil na iti na dumaduma nga pasit ti bagina. Pakita na pa kanyak ti bukot na nga nakasla matudtudok. Ket idi natudok ti bukot ko. Ti amok idin ket mataya kon ti amok idin ket natamaya kon. Sakit in search ko pa iti Google kasin yung may papan iti mangkukulam. Ket nakita nga ada nabasak nga deti kano power da maalala da kano kadagiti ruruot. Ala Diyos ko adadamanan nga kaslang timibger iti pamatik nga mangkukulam nga agpaiso ti ina ti nobyo. Sa pala sumabay ti uni dagiti aso nga makaarem ti rabii. Sa anak manen nga nakaturog kaday di nga may kadwa nga rabii mi kasinyong. Aging nga nabang-aran ti riknak idita makaawid kami iti balay mi. Nakadagas kami di balay mi. Aging nga nakadanon kami iti syudad. Nasa dinno nga agtabtrabaho kami ken agab-abang kami. Aklunek kasinyong nga kalpasan iti dayta nga padas ko iti panagawid mi iti lugar mi kasla agdwa-dwa akon no kayat ko pa ni Oscar nga agbalin nga paset ti biyag ko paset iti tungpal biyag ko kasla agdwa-dwa akmeten nga iso ti kayat ko nga agbalin nga katakunay-nay iti tungpal biyag. Kasla maamakak mo ten. Nga amangan no adan tumaaramidak nga saan nga kayat ti katugangak a babae ket balsen naktumet ket kasti ama ni Oscar baka no maadda anak tumet iti saan nga mailadawan wenno saan nga mauawatan nga klase ti sakit. No da kayo ti pagsaludsodak kasinyong pudno ka di deta nga tamay-tamay nga kunadaw no kulam. Pudno nga ta nga mangkukulam ti
ina tinobyok. Mas daaw tinobyok ada digiti gundaway na nga kaslang makadlaw met isunan nga kasla dati hanak met nga kasla idin nga excited una yan nga agkita kami. Ta sabali ngamin ti pag sabali kumpanya nga pagtatrabaho kami. Sa kami agkita iti malam no sundwen nak. Halos agliblib in kami. Ngem ada digiti gundaway nga madlaw na nga kasla adadaywak isuna. Ang numanan malagip ko bakit no maistorya na ken nanang na nga limami isak ken kuana ket ay na Diyos ko baka anya ti aramidin na kanyak. Balakadan dakman kasin pangaasiyo tulungan dakman. Tapno maikat dati nga madi nga panpanunutek. Dakay man ti pagdamagak. Pudno ka di dayta nga man namay wenno mangkukulam. Iyon na akong tiagyaman kasinyong kadagiti padak nga kadagiti makaititi balakad kadagyaman ken kati anos ken laing mga nang tedbiag dito nga surat ko. Sapay kumakat na kay batit adan liwliw ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program kasin and God bless everyone. To'y mabutbuteng unay nga pagayam mo, Karen, iti Cagayan.